Hagaway na kajingelang yelap election jong kaseng Voice of the People's Party VP kaban pengkre na kementa kene kabai elections kaban salong no hakine ki kandidat sengi kiban sawan uba aden milar basai moj presiden jong kaseng VP ulupen pau ya kerteng jong ba kermen lang yuria uwa yuri urang ba ubadon menta ban chikri ya ki paj ba lamba kelat pathai kubor ulupen pau ya kekerteng jong une orang ba uyoi ba don ka ju ke jimut kumba kaseng VPP ka don kata nak meta ban treshirhem pan wanra ka jingkala ha kene keri ke bi jongi uba aden ulai ku blai ya ba kermen lang yuria ha kene ke jinglang ba ule don benta bat ba ule sim benta ban don lang bat ban saki bat ban penchengan ya kaseng Voice of the People's Party VP uba aden ulong ru ba ngingi skem ba uba kermen lang yuria udon kaju kejimut kumba kaseng Voice of the People's Party kadon kata ban wanra ke jingkala nagmeta keri bi Idon hangiru weni ki sama rangba wadon hangila pathai kubor ba kermen yuria ubah ka jingpet ka jingi ulong weni ki riu rangba ki samla rangba ngala panong ubadon keju kerukam perkat komangi ke Voice of the People Party haga jingi linti hakikam ke jing syakri ke jungu yaga jatri limba kelap pathai kubor Balesi kemen sim ju kam sok tang melong tang u nong pen pheng kubor nasional rei habadan kipor habadan kalap ujiran rekat bani ban pencingai dan mingi ngesok nai kublai bat priang soba ya ba permen yuria kuju bangengit nyeran keju ketong keju kejing temu bagata kalong bangi dikun banonra ya kejingkala ada negeri